basi nta wandangira inzu yo gukodesha nazengurutse Kigali yose nabuze inzu yo gukodesha none kuyo niyo ndamukanye wawe mpeza umva nanjye singe n'umurono baro ndangire ndiwe ko nava kuri bizo none ntakurangira arabiye niba kukuramutse ari byo biratuma undangira basi mwaramutse ya uyimpaye kubera ko hari icyo ufite ushakaho ufite ikibazo cyo kumva ibintu nabi ahubwo wowe ntacyo kwitekereza sanze utaje gusa kurangisha ahubwo waje no kuntu aho ngaye mbwira ngo wajya ngo warushaga nkurangira iki shaka inzu yo gukodesha utuye muri quartier ushaka kubuza umuntu ufite inzu yo gukodesha aho none bakubiye ko nje ndi umukomisiyoneri ahubwo reka nigendere ke no kundesha umwanya kandi ugenda gute none nyuma yuko umaze amasaha 6 wawe uzunguruka hano kuzuba ushaka kumbwira ko yibagiwe nuko baza bagenda ibibazo by'uyu mugabo nibyo nakubaje utabifitiye igisubizo ntiwambwira ntigende uyu mwanya ntaye businaye kuba maze kubona inzu Mwire mzee ni suranyita se mzee ne wansazishije uragenzwa niki uguje gusabiriza nzi yuko arizo metode musigaye mukoresha sha barabamenye tuza mzee singenzwa no gusabiriza mbese nimba utaje gusabiriza uragenzwa niki bandangiye inzu hano yo gupanga yego yo gukodesha inzu ziyene zari zibanu narazibomoye ubwo nzonsaba kandi kubaka izindi ziyene se bakubwiye ko ntunziyene njye ushaka inzu akasakumi wo panga inzu bigutangaje kandi ari bisanzwe gasangizwa mazira ntoki sora ariko sibyo nari nshaka kuvuga ese ubwo waraho n'urumwizerwa ku buryo no gwinzu yanje we mbwira niba inzi hari byo kumwizerwa ntibikenewe none se nimba bidakenewe ubwo bikenewe nibi bikenewe nuko inzu iboneka ubundi nkagwa amafaranga y'umwaka wose voilà imana sumuntu uyu niwe mupangaye nari maze igensengera uzigihe zereka iyo nzu yujuje ubuziranenge kurumva nzakwishyura neza ese ubundi iyo nzu ingana gute yishyurwa ngahe muri icyo gipangu bama bapangaye bangahe ibibazo byinshi by'urabifite ariko ikintu kimwe ngusezeranyije nuko inzu yanje ari mwirukumbi muri kino gisagara wala uraza kunyuga bantu tubize ibyo nakubajije ndahera kuri chambre ifite chambre salo 50 by'amanyarwanda n'iby'abapangaye byo bimenye waragiye naho kucerekeye quartier nduri ndubaza washitse inzu nayo iri muri runo rupango Oni se muze iyi quartier bayita gute ni Nyarutarama ariko narumiwe no kubusigaye mwiba abantu Nyarutarama isi biryo Ego nyine nibijyogo ariko urane ko inyubako ari cyo kimwe na zazindi za Nyarutarama kubera ibikabyo ufite ngize amatsiko yo kubona iyo nzu ahubwo mbere yuko tuvugana ibintu by'amafaranga genda ubanze unyereke iyo nzu umva kandi ureba sureba iki nakubwiye ko inzu yanjye ariyo gishushanyo mbonera cy'uno mwaka tekana inzu urayibona ndayije ahubwo zana izo faranga tugenje ngukwereka inzu naje nitwaje amafaranga make kuko sinayinzi ko ndi bubone inzu siniyo wawufashe ngo yamfite bunda ndi ngajya kuyazana fakuzana yo witwaje nese tubigenze gute ndakeka nemere kureba iyo nzu rero amafaranga yampaye ariko ntiwemere kwireba kuko ndirakwiza ibisabwa ibiki se kandi bisabwa banze ukwiza amafaranga naragenze ndabona ariko randoro sinakubwiye ko aya mafaranga yonyine nitwaje ubwo rero nawe wemerewe kureba inzu yawe ariko wambaye amafaranga yose sawa ese ubundi uratinzwa ni nimba hari utuye atari kuri hano simbuzane amafaranga nimara nje kukwereka iyo paradizo yawe What? A few moments later. nizere ko wajuzanye amafaranga bose munanyihangane umuntu nari nayasigiye nsanze yagiye ku kazi ngo ni ku mugoroba cyangwa ejo ngo mwese nimba nta mafaranga wazanye uzanye iyo televiziyo ngo nirirwe ndeba desanime nje kuri rizuba kubusa bakubwiye ko nari mbuzi izo ngora bose utangiye kuvuga nabi urabona hari televiziyo mfite utayigira se ese ubundi yo sura ubona itaniye na televiziyo ahubwo sinzi umuntu uranduze kugira ngo nemere gupangisha akabwa nkawe bose niwe wicuza kubafasha amafaranga yanjye yansubize ngiye gushaka inzu handi ndeke kubera ikisitaza kuna numva uvuga nkaho nkanga bakubwiye ko nje nkangwa n'ibikanga nze ngo zitwe dufaranga twawe sha nuko ugize imana usanga tukiri mu cyumweru ca Pentecost atari uko nari nyaguhaye ariko utagira ngo ndakuretse ejo kare faranga zamwe nkene kuzibona atari uko nzagusora mu zindi tayi kuri avance yawe sawa tugendere runyereke iyo nzu uragenda tujaye wogira ngo inzu ni soyo uragenda ugenda yarantaragwa amategeko agenga inzu yanje gute Imo ni by'amategeko ushaka kubangamira abapangayi bawe
nimba udashaka kubangamirwa uzobwira nyoka kubakiri yawe. Ze rero kuri umunyamahoro ameze nk'uwo nakodeshagaho. So kuba umunyamahoro gusa bivuge dusubire n'urukundo nturusige. Niko bose. Wanya naye mbwa mpamagara buke sinokumva. Urabira nginga. Sinabije kumpamagara uko. Nabwe ngo mwemera kumpamagara uko mugiye gusa mugiye kunyifira ifaranga. Pumbafu. Okay. Kuba umunyamahane ese ko basamiye ejo utazi nibyo bagiye kuvuga. Kavugira muri takumva. Urumva ukunzi zo nyana zimbuga zasamira rimwe nk'inyana zikizikibagarira. Nzazirukana. Ndabona bampamagaye kandi ni apera ya urgence. Wowe ngwino nje kukwerekira uri jyaho ubwiza amategeko nzobikubwira ejo nze gutora n'ifaranga zisigaye. Aba nta kibazo ni nabyo byiza. Presence yanje ntaje kubwira. Randro ndabizije kuri amafaranga ariko igitondo nta hantu n'abanyakuye. Saa 4 we zuzuye ugaruke ndaba nayabonye. Sawa. Nani bagiye. Kikandi. Ubwo nawe kubwiye ejo. Inzu zanje rero zifite amategeko. Ngaho mbwira numva. Kandi buri imwe ifite itegeko ryayo. Ariko rikagira rimwe ziburiho zose. Aya najyo ngiye gutangiraho kukubwira. Numva bitoroshye ibyo ni iriherero. Iryo tegeko muhuriyeho najyo sirindi. Nta muntu wemera kwambara ihuzu nshasha hano mu rupangu. Birashitse akayambara. Bitagezwa kuba yagurira randero dihuze imwe ariko ndibikunda. Ko numva bikaze. Bose umenye gute ko nambaye imyenda mishyashya kandi utazi imyenda yanjye? Biroroshe. Ninaho mpamvu rero kugira ngo nje ngweze inzu yanje. Bitegezwa kuzana amahuze yose ufite ngakubita amafoto kugira ngo ejo cyangwa ejo umunsi zo ko nambaye ihuzu mumwe ndafite muri telefone. Ubwo ndavuga izo na foto nzobona uko ngwirukana. Ubwo ntaribagirwa zana ako gakapo kamfotora imyenda ufite. Niko none kuki utayifotoye? Yawe sinarinda nyifotora. Pera tubiri ni pantaro zibiri ubwo no ifotora ngo bimarire iki. Ubwo rero itegeko ni rimwe. Kubera ubwinshi bw'amahuze uzi ko nari ngenda kubwiye amategeko yose. Maskini. Itegeko rigira kabiri rero najyo sirindi. Nta muntu wemerewe kwinjiza hano umukobwa. Anyumva neza. Nimba atari muri fiançailles. Okay. Izo muzoje kubikora mu rusengero pana hano. Ariko Randrod, tiwoza ugakomanga buke. Kuba nkuri mu ideni niho woza ukambuza amahoro. Uretse kumba mbideni gusurengejeho n'agasuzuma. Inzu ni ya nyoko. Inzu se hariyo nakwatse. Ubusa ko kukuzukira isaha zose ngene kuko inzu irimo siyaso. Ikigeretse kuri ico ngico mfite ideni ry'ukwezi kose. Ego ideni ryawe ndagibuka. Kandi kino cyumweru ndari kwishura. Titumaranye imyaka 5. Nuko gusa nagize ibibazo ku kazi ariko no kwishura. Ugira ngo birangiriya. Uko umunsi wiyongereho n'urushi. Umunsi wiyongereho n'urushi. Ugeze igihe nzogukubita inshi zingana n'ifaranga umperane. Niko shawo moja ngukubita uko nguko kusanganya ko hari imisumari yanjangiye. Uramugaye boss. You think say they wise?
Boss ubundi ako gapira wambaye undi akazi wagakuye he? nari nagasizeho nari ntuye boss. Indi wari uzi muri runo rupangu ko wagasize. Ubwo se ni ngombwa ngo mbibamenyeshe? Wamenya gute se kari ngombwa kandi utaramenyesheje Randy Rodi ko hari akandi gapira ufite gashasha mu bwo atazi? Uvuyemo no kwirukanwa. Boss uri seri? Oya sindi seri. Wanya nayo mbwa urabaza ndico kibazo. Gato ndaje. Uvuga ko umaze imyaka 5 kodesha hano Randy Rodi mubanye gute? Sigaho nsibyo kuvuga. Nukurya umutima amenye. Igihe nazaga gushaka inzu nabonaga ari umwana mwiza ariko ubu ngubu bonye yahindutse. Cyane nanje nuko byagenze. Nabonaga ari we ahubwo mbwira amategeko yaguhaye. Uzi ko nje ntemerewe kurya kabiri gakurikirana. Ubwo ndi uyu munsi nukuvuga ngo ejo nsinzorya kandi. Numva bamuguretwa. Sinemerewe gukoresha Android ngo nugukoresha karasharamye gusa ngo niyo nemerewe. Ahubwo mbwira wowe condition yaguhaye. Sinemerewe kwambara imyenda mishyashya nawe nta muguri. Iyo twese turihuriyeho. Ibindi ngo nta mukobwa nemerewe kwinjiza hano. Nanje niyo natangizanye hano. Ariko ukuntu uzoga umutinda hano niko azoguma yongera yandi mategeko. Reka sha baramubeshya. Niba adashobotse nzigende ntayo byo kugorwa nishyura yanjye. Uzi wari upanze ino nzu wajemo. Igeze kumuvuna ukuguru ngo nukubera agiye kuyivamo. Ko? Kumva atabyoroshya. Ubwira ubwoba kuko nsinzi ubu nimba yabisubiramo. Aribeshya sha. Je namwemeza. Ahubwo reka kuvuga menshi wasanga ariko tumva. Wabuze indinzi ku buryo waba muri izo condition. Ni muri zanzu rero nahoze mbabwira marakaza mwisanga. Muri zanzu z'intangarugero. None se boss, ko tubona uri gutanga amazu kandi tudafite gahunda yo kuyavamo. Warabwiye ngo mbana namwe mu ntekerezo. Murava mu nzanje ku mahoro cyangwa nifashisha ndi maboko.